Amahirwe mfite nuko nawe ubyemera ko Premier League ariyo shampiyona ya mbere ku mugabane w'Uburayi, kandi nawe utabyemera ufite amahirwe yo kuba wanyandikira muri comment ukambwira uti ntago njye mbyemera kandi hari n'impamvu ntanabyemera. Gusa icyo nakubwira cyo ni Premier League iraza kuba yagarutse ku munsi wa 25. Uyu munsi hateganyijwe iki? Tubikiye iki? Urumwe mu bari kwibaza ngo Manchester yanjye izitwara gute, Chelsea yanjye izakina nande, Liverpool yanjye ese yaba yaragarutse, Manchester City se iracyahatana Arsenal iki gikombe uyu mwaka iraza kukigarura. Aya ni amakuru tugiye kuganira, ngiye gukubitana na sure deal ku muntu wowe wifuza kuba wakorera amafaranga muri uyu mupira w'amaguru. Ikindi akukubitana n'ama tips makeya ashoboka kugira ngo tuze kugenda tuganira. Icyo nagusaba niba ari bwo bwa mbere ndagusaba gukora subscribe mumaze kubimenyera, ikindi kora share ku bantu batanu kuzamura kugira ngo tujye dukomeza tubane buri gihe. Ndaje rero tugaruka tuganire kuri Premier League eho gatoya. Premier League muri weekend igiye kumanuka, n'uyu munsi yamanutse, ariko mbere na mbere ndashaka kugeza amatips matoya wabita James Rodriguez ubu yamaze kugera muri Minnesota ariya muri Amerika, aho yasinye kontra igeze mu kwezi kwa gatandatu mu mpera azukwezi kwa gatandatu. Uyu nguyu ufite mu masezerano yasinye ko ashobora no kwiyongeza ku masezerano bikageza mu kwezi kwa 12 muri 2026. Uyu James Rodriguez uyu munyakolombia rero mu kwitegura igikombe cy'isi ndetse no gushaka ahantu abakubitira, ariko ubu ngubu agiye kuba ari no muri Amerika kugira ngo arebe ko ibihe bye biri buze gusubira ku murongo. Ikindi akomeza no kwitegura kiriya gihugu, akomeza no kwitegura aho agiye kuzahanganira n'andi makipe y'ibihugu muri uyu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa gatandatu. Murabyuka ku itariki 11 igikombe cy'isi Mexique, Canada ndetse na Amerika. Cristiano Ronaldo Mr. Su abenshi bakunda kumwita The Goat, ariko abandi bavuga ko ntago ari we, ashobora kuba ari uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu, biterwa n'ukuntu wowe ubibona, ariko hari n'abandi nabo bavuga ko ari uwa mbere. Kugeza kuri izi saha amaze imikino 2 adakinira ikipe ya Al Nassr. Uyu munsi niwe yari yasibye ushize. Uyu munsi batsinze ibitego 2 ku busa. No mukino wagaragayemo amadarapo menshi cyane y'abafana b'ikipe ya Al Nassr bagaragaza ko bashyigikiye Cristiano Ronaldo. Uyu nguyu w'imyaka 41 wagize anniversaire mu minsi ishize, bikomeje kugaragaza ko uyu nguyu nubwo afite imyaka 41 akomeje kuba icon mu mupira w'amaguru, kubera ko abafana bakomeje kugaragaza ko icyemezo PIF ikomeje gufata Public Investment Fund ikomeje gufata atari cyiza nk'uko Cristiano yabivuze, avuga ati ntago mufavoriza amakipe, ntago mufasha amakipe kimwe hano muri Saudi Arabia Pro. Nubwo nabo bamusubije bamubwira ngo ibyemezo byacu hangaha tubifata kuko biba byarashyizweho, nta mukinnyi n'umwe wemerewe kuza guhindura ibyemezo by'iriga. Ati ikindi kandi ibi ngibi nabyo ni ibintu tugomba kwigaho. Gusa Cristiano Ronaldo muri stade bakiniragamo ya Al Nassr bimaze kugaragara ko abafana benshi cyane mu madarapo menshi cyane y'umuhondo yanditseho 7 bakomeje kugaragaza ko Cristiano Ronaldo bamushyigikiye kandi bamuri inyuma. Ese Cristiano Ronaldo ukomeje kurwanira ko Al Nassr yahabwa ubushobozi ikabasha kugura abakinnyi bagiye bakomakomeye ikareba ko yatwara ibikombe, arakomeza gushyigikirwa cyangwa icyemezo cyo kiraza guhindura ikintu na kimwe yari muri Saudi Arabia cyangwa biri buze kuba abirangira? Ese mwabonye uyu mwanzuro yafashe? Uko mwayibonye mwebwe ari umwanzuro mwiza? Icyo nashaka kubwira nuko abafana ba Al Nassr hariya muri Saudi Arabia Pro nyuma yo gutsinda ibitego 2 Etihad bagaragaje amadarapo menshi cyane y'umuhondo, barimo bagaragaza ko Cristiano Ronaldo baramushyigikiye cyane. Ese nawe uramushyigikiye? Inkuru ya nyuma y'aga tips nuko uwo bita Fermin Lopez yamaze gusinya kontra noneho muri Barcelona igeze mu 2031. Uyu mukinnyi Fermin Lopez ukina kuri nimero 10 muri Barcelona ni umukinnyi bamaze kugaragaza ko release clause ye ku muntu uzaza umwifuza ni $500,000 z'amayero. Ese uyu mukinnyi izi $500,000 kontra nshyashya 2031 Fermin Lopez umukinnyi wa Barcelona wamaze kuba ashyira umukono ku masezerano. Reka tunyarikire ku nkuru uyu munsi. Ni ya shampiyona ikora benshi ku mutima, ni ya shampiyona ikunzwe na benshi, ni ya shampiyona benshi bemeza ko ari yo shampiyona ya mbere ku mugabane w'Uburayi, ndetse ni ya shampiyona abatabyemera sinzi icyo bareberaho, ariko namwe mufite impamvu zanyu. Gusa abenshi turebye umupira igihe tunawukurikiranye cyane twemeranya ko iyi ni shampiyona ku mugabane w'Uburayi ikomeye kurusha izindi, kubera ko yaba amafaranga ayishorwamo, yaba abakinnyi bajyayo, yaba abatoza bajyayo, yaba ibikombe bibayo, yaba ihangana ribayo. Iyi ni shampiyona abenshi bemeza ko nta kintu kiburamo, ahubwo iyo ugize amahirwe ukajya kuyikinamo ugasinyira amwe mu makipe yaho agiye akomakomeye, harimo izo za Manchester United, harimo izo za Arsenal kugeza kuri saha iryoshye,
harimo za Chelsea the Blues, harimo Manchester City, Liverpool n'izindi zitandukanye nka za Newcastle. Aho ngaho uba umeze neza cyane kurusha ko waba uri mu Budage muri Bundesliga mu makipe amwe namwe, kurusha ko waba uri mu Butaliyani mu makipe amwe namwe, kubera ko abakinnyi bamwe namwe bava muri Premier League byabananiye bajya muri ariya Ligue bakagenda bakabikora. Urugero rwiza ni Anthony, urugero rwiza ni Tammy Abraham, urugero rwiza ni Nkuku, urugero rwiza, ingero nyinshi zirahari cyane utabasha kunenga abakinnyi benshi cyane ba Holland. Murabizi ko byari byaranze ba McTominay bakagenda bakaba abakinnyi basazo ku mwaka. Ni ibintu byinshi mwebwe mugenda mubona. Gusa icyo nakubwira cyo yinda hamwe n'abantu bemeza ko niyo ligue ya mbere ku mugabane w'Uburayi ifite imbaraga kuri buri kimwe, inakomeye kandi inakunzwe inarebwa ku buryo n'ama-spotlight n'ibinyamakuru byinshi niyo bikunda gutungaho amakamera bashakaho amakuru. Icyo nakubwira cyo ni ligue ejo ku wa gatandatu no ku cyumweru ndetse n'aka kanya izaba yamanutse. Aka kanya umukino wabimburiye iyindi ni umukino wa Leeds n'ikipe ya Nottingham Forest. Ni umukino urimo biracyari ubusa ku busa, ntabwo turamenya ese n'indi buranyizanye abonye intsinzi. Gusa ngiye kubabwira ku mikino ireje muri weekend nkukubita na sure deal kugira ngo niba ukorana n'amafaranga muri bet uzabashe kumenya icyo ugenda gukora. Ni Manchester ku isaha y'isa 8:30 izaba yakira ikipe ya Tottenham Hotspur. Ni Manchester imaze imikino igera kuri 3 ya Carling itsinda, nubwo itsinda nayo yinjijwe ariko iratsinda. Tottenham Hotspur imaze iminsi yaraguye ikipe ya Manchester United, ariko Manchester irimo iragerageza kugaruka muri forme. Ikintu ngiye kubwira gishire mu mutwe, ndaguherezaho ibintu bibiri uraza kugeragezamo kimwe ku rupapuro rwawe cyangwa se kuri slip yawe. Manchester United genda igure gutsinda cyangwa kunganya. Icyo ni ikintu cya mbere nkubwiye. Icya kabiri imboro kigomba kugaragara muri uyu mukino wa Manchester United na Tottenham nuko ugenda ukaguramo kwinjizanya hagati y'aya makipe yombi. Ikipe zose ko zizabonamo igitego muri uriya amukino. Bournemouth n'ikipe ya Aston Villa. Aston Villa muri weekend ishize ntibyagenze neza cyane, ariko iyi weekend igomba kuza yariye Amavubi. Ni Aston Villa ibizi neza ko iri mu rugamba rwo gushaka Big Four. Birazwi neza ko biranagoye cyane ko kumva ko yatwara igikombe n'ubwo iri ku mwanya mwiza. Byo ni ibintu biba biri kure cyane. Ni FC Bournemouth nubwo yatakaje abakinnyi nka Antoine Semenyo, igatakaza abakinnyi bagiye batandukanye nka buriya iyi Bournemouth yatakaje abakinnyi benshi cyane iyi season igiye gutangira. Harimo nk'uwo bita Milos Kerkez, harimo uwo bita uyu wagiye muri Real Madrid Dean Oisen, harimo uwo bita Zabaranyi wagiye muri Paris Saint-Germain. Hari abakinnyi benshi cyane ikipe yagiye itakaza kongeraho na Semenyo kugeza kuri izi saha, ariko ntirareka. Iracyahangana, iracyafite imbaraga, iracyarwana. Ni ukuvuga ngo uko bizagenda kose iyi Bournemouth ikomeje kugaragaza ko ntiteganya kurekura. Uyu ni umukino mbona ugomba kuzakomera cyane, gusa uyu mukino urimo over y'ibitego. Genda uguremo ibitego bibiri kuzamura, aho ngaho uzaba ukoze neza. Burnley n'ikipe ya West Ham. Burnley iri mu bihe bitari byiza kuri mu myanya 3 ya nyuma. West Ham nayo ntabwo iri ahantu heza, noneho yatakaje n'uwo bita Lucas Paqueta wagiye wabo muri Brazil muri Flamengo. Ni ukuvuga ngo iyi kipe ya West Ham irimo irinjiza ubukinnyi buto bugiye butandukanye. Mu minsi ishize yabashije kuba yakinjiza umukinnyi bita Disasi, deal irarangira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ni urugendo, ni imbaraga zikomeye cyane. Ngiye ukuntu mbibona kano ngaha nakubwira ukagenda ukagura ikipe ya West Ham gutsinda uyu mukino. Fulham na Everton. Everton imaze iminsi iri mu bihe bibi kuva Grealish yavunikiye. Everton imaze iminsi iri mu bihe bibi. Fulham nayo imeze neza muri iyi minsi, nubwo umukino uherutse yari yatakaje ku mukino w'ikipe ya Chelsea niba nibuka neza, ya Manchester United. No kuvuga ngo nyuma yo gutakaza Everton iradefanda cyane. Genda muri uyu mukino uguremo kwinjizanya Fulham na Everton ikwinjizanya. Wolverhampton n'ikipe ya Chelsea ni Liam Rosenio uri mu minsi myiza kuva yakinjira mu kipe ya Chelsea. Imikino yose amaze gutoza amaze kwitwara yose nta kabuza, nubwo amaze gutakaza agakino ka Carabao Cup mu minsi ishize kuri Arsenal, ariko natekereza ko bino ntibyamukuye muri mood. Ni ukuvuga ngo Wolverhampton iri ku mwanya wa nyuma kugeza kuri izi saha. Ikipe ya Chelsea iri mu makipe 5 ya mbere kugeza kuri izi saha. Icyo nakubwira, genda ugura ikipe ya Chelsea gutsinda. Ikindi cya kabiri, numva gutsinda bitoroshye, genda ugura ikipe ya Chelsea kubona ibitego bibiri muri uyu mukino. Ibyo ndabikubwiye. Newcastle n'ikipe ya Brentford. Uru ni urucabana. Newcastle yaratakaje kuri Liverpool muri weekend ishize. Genda ugure Newcastle ugutsinda cyangwa kunganya.
ikindi genda ugure over ya 2.5 muri uyu mukino kuko Brentford ibona ibitego na Newcastle ibona ibitego. Genda uguremo over ya 2.5 muri uyu mukino. Nshobora kuba nakubwiye umukino w'ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Sunderland ku wa gatandatu. Iyi Arsenal n'uruca abana igomba gutsinda Sunderland ariko biyigoye. Ni umukino Arsenal igomba gutsinda ariko yinjijwe. Genda ugure gutsinda Arsenal ariko yinjijwe. Ubwo biragusaba ko wagura gutsinda kwa Arsenal, icyo ni icyambere, cyangwa ukaguramo kwinjizanya. Niyo mikino yose nkubwiye, havuyemo wa Newcastle izaba saa 11, Newcastle uzaba ku isaha y'isa 9:30. Ku cyumweru on Sunday hazaba Brighton n'ikipe ya Crystal Palace. Crystal Palace na Brighton na amakipe yombi macacari. Palace la defenda ari igakina n'urukweto, ikindi ikabizi no gukina ibintu bya omahome. Ikipe ya Brighton naga kipe gafungura gafite abakinnyi b'abajene baza umupira banaderanja byatari. Uyu mukino ndimo ndabonamo Brighton kuba yatsinda ikipe ya Crystal Palace nyuma yo gutakaza Ebereche Eze. Orizo murabizi ko yagiye kera muri Bayern, yatakaje Mark Gehi, igiye no gutakaza Mateta. Urumva n'abakinnyi benshi bafite umumaro. Wo bita Oliver Glasner ni umutoza wamaze kwemeza ko nawe agomba gusohokamo iyi season irangira. No kuvuga ngo uyu mukino uko ugaragara urimo uragaragaramo ko nyine Brighton ifite amahirwe menshi cyane yo gutsinda uyu mukino. Uramutse wumvise ko itawutsinda genda ugure Brighton gutsinda cyakunganye. Iyo shodiru ndayiguhaye. Liverpool n'ikipe ya Manchester City karundura ku cyumweru. Uyu mukino tuzanagarukaho wonyine ku giti cyawo mu biganiro byacu bizakurikiraho muri iyi minsi igiye kuza. Ndumva kwa gatandatu ku mugura tuzawucamo cyane turebe ukuntu bimeze, turebe ukuntu bihagaze. Nagira ngo mubwire ngo ni umukino w'amakipe yombi. Liverpool ntabwo iri muri forme nziza ariko irimo iragenda igaruka gake gake. Imaze iminsi ibona n'ibitego ikarinda no kwinjizwa cyane. Ikipe ya Manchester City nayo ni yakipe irani consistency, ni yakipe udashobora kuvuga ngo nzatsinda ejo bundi, ni yakipe udashobora gutsinda ibitego ngo ibigumane, ni yakipe igize imvune nyinshi cyane. Robin Diaz, Gvardiol, Stones n'abandi bagiye batandukanye nk'aba Jeremy Doku n'abakinnyi bagenda bavunagurika, ariko uri kubona ko nayo ubwayo ntabwo ihari neza. Icyo nakubwira gikomeye cyane nanagusubiriramo gikomeye cyane nuko wagenda ukagura uyu mukino kwinjizanya ibitego. Bombi bazabona ibitego uko byagenda kose. Genda uguremo Yesi, iyo niyo shuwa deal ngewe naguhereza kuri uyu mukino. Ayo ni amakuru nashaka guhereza kuri uyu munsi, nashaka kukubwira agomba kuba muri iyi weekend. Icyo nakubwira rero ndagusaba kugenda ugakora subscribe niba ari bwo bwa mbere, nawe wayikoze ndagushimiye. Genda ukore share, genda ukore comment na like. Icyo nasoza nkubaza ndakubaza nti ese koko uracyashimangira ko Arteta uyu mwaka agomba gutwara Premier League? Harimo amanota 6 kugeza kuri Sako. Arsenal ifite 53, Man City ifite 47, Aston Villa ifite 46, nani makipe yose agenda kurikiraho. Ndimo ndibaza Arsenal na Arteta uri gushimangira ko uyu mwaka ari wo waba gutwara igikombe? Ese mu gihe Arteta atazabatwaye kino gikombe ni ngombwa ko yaba kigumye mu ikipe ya Arsenal, cyangwa niwe mubonera projet wazayishobora kayihereza igikombe? Ndagushimiye cyane, Imana ikomeze kubana nawe. Bye bye.